na nagpapadayo na salitagan natin sinigayon para sa inyo pag-interpretar sa sayaw ng Kuratsa. Congressman Paul R. Dasar, Senior Majority Deputy Leader for the 19th Congress, nagpapalisa ni one of the member of the Sangguniang Bayan, the Honorable Niriza Daklan, sayaw ng Kuratsa. Yes, this is Barangay Night, Katarman Town Fiesta 2024. Waray TV, subscribe.
Katarman Northern Samar Barangay Night 2024 Waray TV. Subscribe. Thank you so much, Honorable Denise Daklan, one of the member of the Sangguniang Bayan of this municipality of Katarman. And of course, from the 19th Congress, our senior deputy minority leader, no other than Representative Paul Ruiz Dasa, sa iyong maupay mga pikuran sa pagsayaw. San Kuratsa.